Karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami moyo kwanje, karibu. Basi Mungu wa Nyasaye upira Nyasaye lwa inyanga ino lokira mu babalamu ekugisia mushipindi shefwe jeri wala Nyasaye no mulai ihuwa lienbili kiranga kumenya lenye kugisia mbera kanyerese mukambi Stephen Kamati wa Christ Evangelistic Church Shibinga Busero Sub County Kakamega County usanga libo mwa kwanye nguni Nyasaye kwesi ubiya ngumvubole kunawe likuwaliri mwami Nyasaye pakulu upoperorio baba studio nyalibo OICF wesa lolanga na hulra upoperorio mbokwesi bulamu umanyire kwekuwaliri okumenyanga kwekuwaliri okunyolanga kafo mwami ayambo okurumishire kama manura bibyo likuwalio losungana kukwalio direct bulamu yes abana huli abana huli Yesu Kristo mwokozi. Basi likuwa asubuhi ino idarula mu Genesis hataru sura ya hataru dala soma mistari kadhaa ne indoha yali injustice wendi wezi benya saya yali nalongere ne niitsa kumuhaye ni mureba mburi Nyasaye twemone abola mbu mulali akwitunda lyosi mukunda munono muhasi nakabisa indoha ari kujala kulia ho misala cyo mukunda ndabula Nyasaye abola mbu okole hakarikari musala ko kula karikari wo mukunda kulatira kuta kata fulaliata ohulwa kulafua simulafuata inzoka ni mbora muhasi Nyasaye manyire mulomu lyaho simoni tenyotila fimbulwa nimba shingaye okumanya malai enda mabi lomuhaya lola muhasuna yalola mbu omusala kuno kukwanile okulwesha okulya kandi kukasira mtimoni nende kulo kunyola machesi yabukula kunalia kana iso musatso wali naye sinalia Simoni tiabo bose babiri siekuha neba manyambu balesheke neba amasafu kemi huyu nibebo umundu ndo mhaye wele bauranya sauti ya Nyasaye mukunda niyetsanga bebisa hakarikariwe misala mukunda olinyalwa kisa lakini umwami Nyasaye na langisi ambu Adam olihena neyakole kukuwa mbu olihena Nyasaye areba nakalushira Adam olihena akamina ngambu Adam Nyasaye yali nashenya obulina bubwe nende Adam akamanyinja Nyasaye yali nashabanga okubanda obusangira liwalala nende Adam yali dinahore timbi muhayewe yanahore timbi bali bahore amakuwa Nyasaye yali nakani lakini Nyasaye ashibakhabanga Nyasaye yali ashibakhabanga balihena kaukisya muno bu Nyasaye yahuhera muno ndakanoibola mbu Nyasaye yahera muno shalo kulo kuwana mwana umuterwa Yesu Kristo bu Yesu umusubira aratibaka lakini abendo bulamu oikiaye omoyo kwa Nyasaye katankaba abaya longa mwikondo lirie bali bahorre ko bononi bali barure mutimoni titye bali bahorre akeshwabi bali bahorre keshfimba muwe Nyasaye bado yabahaba denyangole mwana mfumbu Nyasaye alinendo moyo okwa buli mundu mulala Nyasaye yakukulanga fwesi halala shinga abantu uzwata alinende personal contact personal concern omundu mulala kandi tusia lo Yesu yana mfano mbu alo mundu alinende makondi emia likonde lalikoraho yale makondi kandi amakumitisa ndetisa nacho khabelala
elala lyonyene alinde 99 lakini alanga ikatanika hapa 99 ndinako lakini roela elia endobsavira ninalyo shirihenda anota na tena haba nale hakandi aba umitizandetiza khali kabo ya mala hanano lukano lundimbo handi mama ndende tsilinge kumi yale khanda dalalia koraho yale khezindi tisa niye asina fietaya na habanga mudala iriena ende makuwa ndena kora ngam Nyasaye interested nawe Nyasaye alinde haja nawe shingo mundu eyuwe shinga lolorio aunda abantu shibakhabangata aunda abantu bakuchaya aunda abantu bakuleherbeka aunda abantu shibaendera ngoli yena okholashinata lakini Nyasaye weta abola Adam olihena kalika chakire kariena inzoka shetani yeta mfano kwa inzoka mukunda kwa Eden kumanyiro bulayimbu shetani yali malaika mulai sana ulangwa Lucifer nali niyehalanga kubunyali muikulu mubunyali alala nende Nyasaye niwo wemiranga aboko inamira Nyasaye indakano iwalambu manula byosi byokwitome Nyasaye byali munda mwe yali nolu yali nali nolu yali ariyo yechinjimisia yabanende kiburi yabanende kwilo lokula mkata siesi hulwa ulwelwenda lokase shifumi shanje jibe ikulu washiomba sha Nyasaye nuwa Nyasaye mala na murusia shichira Nyasaye nuimbaliha Nyasaye sha ulweli lulwe shabu kulango ulweli nendo mundu ndi khandi tawe yamala na mtupa hasi halalanda pa malaika karibu atano shahatano abeyama ukulonda nae bubaha Nyasaye olabeta batupwasi obuchungu bali muwe kwa shetani omundu alongwa mwikondo lya Nyasaye ubukule buyangu lano Nyasaye shalinde ushirika usanjira nibo yaberenge nabo nasta lano undupire yamala na asira yeneya imwira lano okukia umpango kwa Nyasaye okulonda nende shingalia longa abantu yamala niyeta nabola abantu bandishwanya luhuru bulai neseni da nuru mamlaka kaliata niyeta na lambu ikira indai yo kwa khasi abantu banende Nyasaye no kuchira bakhole amakhwa ka Nyasaye yabakaya niyeta nabola mbu toto mwene Nyasaye yabola mulalie mwitu nalyosi mukunda munonoho ikasi ya shetani no okuiba okuira nendo kuona indakalewa nambu nombei khandi niye papa ubei abola ka Nyasaye alabola ta Nyasaye abola mulalia matunda kosi mukunda lakini mukunda msala kwa kari niko kwa mulalia huta na yezamu abora mwakai wa kyosi chichirashina yenyanga binadamu ifwe kwa ukane kukane nomba kudaute ihwale Nyasaye akhola nababira mbu Nyasaye abaone anga chia ya eshachira nalo bayamanya mulaba shingaye yamanya mulamanya amabinda malai shingaye Nyasaye nombata Nyasaye chabenyeranga malaika niye sauti ya shetani nombei khani pako obe bulilosi abolanga nakana akanyasaye akanya abola na yakie akabola na yakalohasia tabira mama uno Nyasaye amanya mulaba jesi shingaye Nyasaye amanya mulamanya akoba toto akoba obi ndo bulai indakana ibola mu umukhasi uno lia lola itunda no likasira ulohulia khandi mutsimoni tilekuha baba jesi khandi mbu di sangasi ya timoni dando luya sana libola ngambu sangasi ya timoni anomba tichira timoni tiroro obulai okutemwe nombo okutemwa huli mara hataru kuliyo mfas John 2 ibola ngambu abindi byose biri mushalo tamaye yombi nende tamaye timoni nende okwichi njimsia ko bulamu byose bikiyanga Nyasaye tenyole itunda no awa ya lola mbu lihoere kulweshe okulia tamayo mbili yakabili chasanga sia timoni yakataro kahoere kulo okumuchesi okuyichinjimisia ko bulamu kachira nalola kano kahoere kuizura kandula Yesu yatemwa mushitimi na shetani khandi yarumishira njira ndala ene tamaye yombili nodi umwana wa Nyasaye khole mikate amachina kano kabe mikate
elya kabiri namwira ku skulu namumanya ebintu byosi ebisangaza Timoni obwami nende obwinda bwabyo nabolamu nunyinamira ddala kwesa ebintu bino byosi okusangafu anomba tamaye Timoni ekyakataru okwikijimisa kwobulamu nambora kwasi okulula kwekalo ekulu kikira kandi kwambu olatirirwa kyolaumya tawe okwikijimisa bitemo obutemi bwose bwa shetani areranga kuchirokaluhanata butsitsanga kubindigo bitaru tama ye Timoni tama yombiri nendo kwichinjirisha kwa obulamu ebintu bitaru ibyo nebya shetani yenjiranga ko mu bulamu bubwo kakire akuyimyeho ayinye obusangira ni bubwo nende Nyasaye nibi byarumishirana ne mundu wa Nyasaye kenyomanye kyakubonanga mbu nibikurendera tabuta shakumoranga ebintu bino bikire no kosie obulamu bubwo tawe yabira yabora awa ebintu bino muli alitunda mulaba bachezi kama Nyasaye mulamanya amabi nenda balai ko Nyasaye abaone anga niyenyanga bakole akala babi shetani nombi shakuboranga mbu no mulondo mukunda kwa Edenta yababorata yababora muli alitunda no mulaba bachezi muli alitunda no mulaba shinga Nyasaye yababora mbu Nyasaye na balonde ta shinga kato mwana wali wakora ulia prodigal son shetani shiyambora mbu noliende zingurwe ta yambora mbu rula bukulo kuinda buwotia otio urubula ibo mshalomu yambora amapesa kanoneka uwe no lole matokeo kokunyahana noliende zingurwe yambora ta niko ndio shetani atiyangario atiyanga mukubona mbu iwe nokholo bwilasi khola umbiri nokuko nonyola inda ne unu chingenga nonyola obulwale ebo ne unu chinge achirangolo lebu yomaja shakhoranga matokeo shakhoranga inda nibeona shakhoranga malwale nkabeona akhoranga ourango bulai shakhbiranga no tiro nuibire ta akhbiranga no nyole mali shakhbiranga no kosie family yota shakhbiranga mukhaye wona atie nomba shakhbiranga musata no kosie obutesha libugo shakhoranga akhbiranga mu yuinjo ango bulamu lyalitunda bya katanikaba Nyasaye yaloba katanikaba Nyasaye akana yakana lele bindu ebya yalonga naraho kana kayanga niye lugha ya shetani chabora matokeo kana kabeona siabora Adam de Eve Nyasaye na balonde siabora mwana mpotevu no yende dzingureta ebyende balinda ko mwene no bilole badala ababu habanji bakusubula ngwakwe baadaye bakhole bindu bakhanyola madara khobe yitusie baadaye bakhatirwa khobe yitusie baadaye kulombo ekasi ya shetani no khwiba khononya ndo khwiba ndo khono chakhboranga matokeo kana kabeona niye kasi lakini yetsanga itunda lole khilai yetsanga uwila asibulole khendo bulai yetsanga na khumanye picha toenganga ku pornography na khbora na tsinda shakhwiranga no rumurumwa webibigo paka no khona kwa kesifwa bita shakhboranga mbu no jako high school no nyakhane mbulam badaye ta akena kalindanga alindanga mwene no kalole badaye okumchesi obe omchesi basi ndakana ibona luba bali lo shetani abakata libalia indakana ibona mbu ibola iriana ibola mbu banyola mbu bali esieche oliaglotis za saba the eyes of both of them were open Timoni tiabwe yalaba luba libahadia lebanyola bali esieche niyo aibu yetimbi niyo aibu yokononia uhusiano bonde Nyasaye oluyali lwetanga lwakufunika lurulangao duko kufwa kuranga okwabafwa okufwa kabiri of course mambala bafwa baadaye okufwa kwa yabirwali mwilo lakini okufwa kuranga kwa Nyasaye yababira inyanga ya muliria mulifwa kwalikuwa oluyali lwa Nyasaye kurula akariwa we ilangwa spiritual death okufwa kwa kiroho bafwa kiroho oluyali lwa Nyasaye lwa bafunika olwakiranga bala manyambu balikatesheche gitawo lwarulao olwarulao bakundwa baleshaya timbitire ranga aibu timbitire tikirango lwali lwa Nyasaye lukhurula kwo timbitire kiranga elira lyo libia timbitire kiranga obutesha ne bubwo nende litala lido libia timbitire kiranga emirimo chicho cyo lino tiango bulai kibia
oluyali lwarula khubo oluyali lwa nyasaye lwarula akari khubo banyola basikali shikhaya banyola bali balinarepo banyola mu shibali shingala babetsanga ta umanya mwana wefu shonyala khumanya shindu sholi nasho umuhimu bwasho tawe mpaka lano ume ndenyo bola hani awundi waumu khumanya isholi nasho mpaka lano shikosie abantu bano shibamanya balinde shinata shibamanya oluyali lwa nyasaye lwabafunikha edianata linda loluyali lwarulawo libanyola balesheche shibamanya shabalinda shota shibamanya uhusiano nde nyasaye walikuwa bafunikha edianata shibamanya uhusiano bwabo nde nyasaye walikuwa balinda bulienata ulonarulawo libanyola balesheche indakana iwola bamala batya bakasya amasafu bebwa amasafu akemikhuyu bebwa amasafu kemikhuyu khulwashina batema okhubisa eshifimba murwe ura indakana iwola mwaba Efeso khabiri luyalwana bu omundu yesi chaoni bungwa khulwa ebikhole bye ebilayi tawe khoni bungwa khulwa tsimbabasi tsya nyasaye nendo bukosi abubwe bumundu yesi alekho khuyitsya alamu ndawoni bwa shikira ndayesi y'abantu bitu ndawoni bwa shikira ndakhulata nende umwana omulayi umundu yesi yonona yapungukhilwa nende oluyali lwa nyasaye tsimbabasi tsya nyasaye tsili mumwana we Yesu Kristo bumbukosi abwe bikhuwoni bungwa neshiyanwa sha nyasaye akhuwesinja butwa umundu yesi chayila khuyitsya alata shikaliko omundu anyala khukhola ta ndenyolole bamala baba ndo mpango kwa babene babola mbu shifimba muro shino kularusha kuri khakhuibohe amasafu te khakhuibohe human effort batema bidii ababene bekazile njira ya babene yo rekebisha amakoso kalo mwana wefu shibanyalata befimba lakini banyola mbu balolehanga bapara bebisile banyola balolehanga Daudi yabola nyanga ini dibisena ente erule mutima litenda sa ndibisena ro ndibise okhula khuloonya sa nentya semakombe aliyo nentya ikulu aliyo nentya matsi aliyo Adamu nende awa lobali bakhoro bononi chibana bachesta ubuchesi bwa khababoleremu beyame bononi lakini obusiru bwabwe obuli obusiru bwa binadamu yes shikira swesi pokubulana nende Adamu mulala mwenoyo khwalimu ye bayonona khofwese khubalikha khubabonona khumaliya khupara khunyala khwibisa sana khumaliya khupara mukhulaba chisana notya Mombasa nopara mbu khuyibisire okholanga makhuwa k'abantu balalolata omukhaya wona ala khulolata abasikari bala khulolata bosi wona ala khulolata mwalimu wokhusukulu nala khulolata nopara ulo muchesi yako kafwana tsa masafu akoba nuyiboyele nopara mbu obisire shechenyi shishyo amasafu akoboere akopara mbu wibisire nyasaye la khulolata awundi watafya khwingokho ingokho esa ino yalo chitafya niiruha ingokho iruha yakhachonya neibukulo murwe neinjisya masafu yakhentsya masafu neipara mbu yibisire nodira butwa binadamu choyalo khwibisa nyasaye ta Adamu nde awa bapara bebisire bapara mbu banyalire kabisa lakini indakana ibola mbu ompango kwakwe chikwaini yao esheche shabali ndashota yanza nyasaye muno sana bu yamala niere solo fulani najibaka amatsayi nikasondoka khulashina indakanibola ngambu obulale khurata matsayi tsimbishityo ni bungwata tsimbishityo sibwanga tawe amatsayi nakarusinje nekalo amatsayi kaulya mulala amatsayi kamakondi nende tsingombe nende tsingokho nende amanyonyi shikanyelo khwini obononita nishina eshinyalo khwini obononi nishina eshinyalo khwini obononi bw'abantu Yohana Mbatizi yayenga Yesu liyetsa nakubatisibwa nabola lola likonde lya nyasaye elilinjao obononi obw'abantu nomba bweshyalo nyasaye mala niera isolo umfano okwamanyashinga nga Yesu alitsa okufira abantu kumusalaba khulwaiwe nasi khuwonibwe injili yomusalaba khuyaba batibanga nobusiru lakini khwifwe bawonibungwa netsingufu tsya nyasaye amatsayi kali paka kebene amatsayi kali paka kasundukhe nyasaye yamanyisya eshilolelo khulwokhwira isolo eila likosereta khulwokhubowa eshecheyi sha Adamu nende Hawa nekhulwashina yakhola aryo yali nabolere Adamu yali nabolere inzokha
yana morenzo hariena ya morenzo habu dalara obusuku akarikariwa imbegu hiyo nende imbegu yo mundu muhasi daya andasane lieni bu ya shetani yarumishira omuhasi okurera timbi lakini na ihani Nyasaye na kulwa niye mwene munyali nende amani kosi niye Adonai Nyasaye omuhongo na halo lambu arumishire ta eshimanu losha shetani yarumike hani Nyasaye na amwa ashirumishire kulokurera abandu hunululu nabo lambu obusukubula bawa karikari wembegu yo mundu muhasi nende yuwe mbuye na kunyola alahunyweha omurwe nenawe no munyola ito olamuluma isisiro na bolanga noenga ihuwa the seed nililinde capital akamina ngambu ni mbegu yo mundu muhasi owali Yesu Kristo. Shetani yarumikira mundu muhasi okurera etabu Nyasaye narumikira mundu muhasi okurera obuonia shikira kina umuhana mumisisirayo ulangwa Mariamu ndiwe wa Nyasaye yarumishira okurera Yesu oulangwa mbomonia baonie iwe nasi mwana wefunde nyomanye Adam nde awa shibara bachesta lwa Adam yarebo eshikide no holori nishina yabona mbo muhasi nu wambesia nuchiri lo muhasi yarebo na horori ulosh nakona inzoka ni ichiri abanda banju kwashira eshindisho musunga langa nga excuses ni diva nembola kuda horendie na uchumi bwabia pasta mbona ndahakusia shine biashara shibitia ngoblaite byamalwana de madawa kakulevya byo bikolango bulai pasta ndahorendie na umsato wanje haindoba umsato wanje hainde ndahorendie na kata noba yo wa kolori Nyasaye shauranga excuses ta Nyasaye shauranga bikatebe fofo langa beneta no bulayo kuya mambu tote ngosere toto no ndre tote ile litu ndaya wakana Nyasaye abarema ni wina ubabole ulesheche kuloshina ihwale Nyasaye ndio Kenya kango londe ihwale Nyasaye ndio final chokohero kure sauti y'umundu ndita chokohero kure sauti eri kwali ndita kata sene kubora li kwate lila Nyasaye ta chokohero kura ta shikira Nyasaye areba mu wina okubole yareba Adam olihena urali rebo iro Nyasaye na kureba mwana wewe hospes o ulirsinja hospe oloranga obwirwa tibuno Nyasaye areba ngolihena niena au ushirika bubu usangira nbonde Nyasaye niena ababira ashuhabanga ashikwenyanga ashiyenyanga mbehalala ya kulonga mikondo liyo nekira ya lambu enonge mundu lekhakukazi ya Genesis 26 iwalanga munahu kulongo mundu mwikondo lyefu shikira Nyasaye shiali unyalo kuhusiana nende italanyi nomba inzofu nomba ingubu nomba ebabu nomba lishene uhusiano wa mundu ulinende Nyasaye khulonga ifu mwikondo lilye nechira ashokhabanga shingale khaba Adam de Eve shingale babisire still hada khabanga aunde bola down website wakosa ingo weru hayo wakosa abundu website esa ino khabungwa nende police nombo khabungwa nende litala lyo o khabungwa nende babakosera timba basenya site lyo omwana wa Eve ulangwa Yesu Kristo imbegu ya Hawa eilangwa Yesu Kristo yeta onyweha imbegu ya inzoha ulangwa Shetani yarumishira Shetani yanarumishira nisho Nyasaye yarumishira khando khumuna nokoloriana olatiro wibsa nomba oleyama obole toto edano shikira emanyire tibisi kwezi ndio mulembeta kata nuibisire tibisi kwezi ndio mulembeta ndakaniwa lambo omundu mayanu yeruhanga katu mundu nala mutafijana katu munala mulonda ngahuta lakini omundu mulunjishi alinende tuone chigekala no namba koso omwene we suspect anga mtu kata basikari ne babirano no kosere omwene ochaka tsobola zishindabeleota shikira ihubata kamoyo
kati mukayo nachiro kumanya kohore umwene wibanza moyo kata papa uwende mama bashiro kumanya shohore kati umuhongo uwe kasi nachiro kumanya shohore amabika kubanzanga moyo yasaya kulanganga namulo liena chichitati baba stirio yalahula Yesu mwana wembu afuwe kumsalaba kachire iwe nasi kudulwe timba basi ya Nyasaye stirio ubukozi w'Abanyasaye uliyo ahulanganga yekomba okasiye usiano bonaye ashikhabanga abantu abundi bakuloba abasatsa abundi bakuloba abakhasi nomba bakuloba abebuli bo bakuchaya babola pop uyo lwawo lakini Nyasaye ashikhabanga abola ngoli yena nyo kumanya khabanga para kushingala Yesu yafa kumsalaba buyo ulali umononi yehola kawetsimbi kachire iwe nasi kwikholeka balunji banyasa ye ulalo mulwale yekholo mulwale kachire ifwe nawe kuone uyo ulalo mwinda yekholo maskini kachire iwe nasi kuba batajiri kuba bayinda ebintu byose bya Yesu yakhola kumsalaba yakhola kulwa iwe nasi ola chaya umpango kuno katanika kaba shetani alindo mpango kuhono ni mwana w'omundu khurula khale Nyasaye ebolo yalishira naye khani yaline ndo mpango kuhununula mwana w'omundu okhurula olwene lya paka na Yesu Kristo mwana w'omuterwa yera isolo akamina ngambu obununulu bw'etsimbi okhurula mutsimbi orulanaga namatsayi okusunduha deya kusahe mwana yo oliena ndio liremo oliena Nyasaye akhulanganga towolanga pasta toto devisa tote khabu toto ndafi bumruwe ndahola makuwa katakomu nakulanya la kubonata daba kama reject devisa kataenda ano shinde nyumu ndama nyenda lakini umulembe kuliyo Yesu niyo mwana w'omulembe lulu chikwitanga timbaba sityaza rwahatsinyola noberwa umulembe kucherera nobulabo katebya kachi wakosia chicherera saya lisaya nonasi olo mwami Yesu olo mloji wanje wanonga mwikondo karibu mwami